Ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje, akukho ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba ekulethele lona-ke namhlanje lithi-ke abase-Eastern Cape-ke sebephumele obala ngenhlangano abazoyivotela-ke. Sekuvele umlisa laphana-ke othe umele i-Eastern Cape-ke laphana-ke wakhuluma okuningi-ke ngezepolitiki laphana-ke ukufaka umkhonto wesizwe-ke ne-ANC na-ke laphana-ke uthi-ke yena-ke ukhulumela-ke abantu-ke base-Eastern Cape. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami, ngizokudlalela-ke iklipu-ke uyizwele wena. Ngisacela kuwe laphana ukuthi mase izwile-ke le klipu ungene ama-comment section-ke ufike ubhale ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mase ugcina nebhathini laphana-ke usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje, akukho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le klipu-ke awuyithokozele. Apha ndizothethela yonke Eastern Cape. Si-Eastern Cape thina si-MK. Ndithethela yonke Eastern Cape. Sonke apha Eastern Cape sithi makuvotelwe i-MK, sikhathele i-ANC. Sikhathele ukuvela kwe-cutting edge, silila sixakekile ngenxa yabantu abazizigilamkhuba nokungabikho kwempucuzeko. Sonke ngoku sihamba ne-MK. Ndithunywe yi-Eastern Cape yonke iphelele. Si-MK apha eMpuma Koloni, ndimele abantu baseMpuma Koloni. Ndicela nishere le video, ndicela niyishere ihambe iyofikelela lapho ufanele ifike khona. Nanga amazwi njengammeli waseMpuma Koloni, ndithunywe eMpuma Koloni uba sonke si-MK eMpuma Koloni. Ndicela ke sivoteleni i-MK sonke, vote for MK.